abafundi bebanga lakuqala kumfundo yaphansi. Salibonani bezali ngemakhaya. Ngiyalamukela ku-EJWF uhlelo elulethulelwa ngabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary. Isifundo salamuhla esesindebele lisethulelwa ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Ngihamba labafundi ababili, uThariro loNobubele. Bingelelani abalaleli bangane. Salibonani balaleli. Salibonani bangane bethu. Ngithemba abafundi abalibalanga ukuphatha ingwalo zokubhalela lensiba zokubhala lemitshina etshiyeneyo ukuthatha isifundo salamuhla. Ngicela abazali lincedise abafundi lapho abadinga usizo khona. Abangezwa kuhle endlebeni libahlalise eduze lesigxingi somsakazo ukuze bazwisise. Labo abakhubazekileyo endlebeni libachasisele ngolimi lwabo abaluzwayo. Kuthi labo abakhubazeke ngezinye indlela ezitshiyeneyo labo libancedise ukuze bengeqiwa yisifundo. Umbalisi usekhona bangapha abafundi. Mbalisi usekhona bangapha abafundi. Simnandi ke isifundo salamuhla bangani. Akumelanga lisikhuthe. Lalelani. Namuhla sizafunda ngezitho zomzimba. Ukuthi singazivikela njani ezingozini ezitshiyeneyo. Sizafunda ngezitho zomzimba lokuthi singazivikela kanjani engozini ezitshiyeneyo. Ngikhangelele ukuthi ekupheleni kwesifundo libe selisenelisa lokhu bangani. Sibalele Nobubele. Ukuqamba ingozi ezitshiyeneyo ezingasehlela njalo sitsho ukuthi singazivikela njani kulezo ngozi. Ngiyabonga Nobubele. Asilaleleni isifundo. Ngizaqala ngokulenzela inkondlo encane. Lilalelisise bangani. Ikhanda lami nanti, amehlo ami nanka, umlomo wami nanku. Qamba abanye mlomo, isisu sami nansi, izandla zami nansi. Ngiyabonga mlomo. Ngizayiphinda njalo ngedwa ngizathi sengiphinda labangani. Ikhanda lami nanti, amehlo ami nanka, umlomo wami nanku. Qamba abanye mlomo, isisu sami nansi, izandla zami nansi. Ngiyabonga mlomo. Khathesi ngizayiphinda loThariro loNobubele. Asiyiphindeni bangani. Ikhanda lami nanti, amehlo ami nanka, umlomo wami nanku. Qamba abanye mlomo, isisu sami nansi, izandla zami nansi. Ngiyabonga mlomo. Siyabonga liyenze kuhle kakhulu bangani. Ngithemba labengamakhaya bayithethe ngemitshina etshiyeneyo ukuze basale beyifundisisa. Ngiyabonga kakhulu bangani. Ngithemba lamuhla sizafunda sizwisise. Ngithe lamuhla sizafunda ngezitho zomzimba. Kambe liyazazi? Tshela umuntu oseduze lawe izitho zomzimba ozaziyo. Tshela umuntu oseduze lawe izitho zomzimba ozaziyo. Yebo Thariro, akusitshele ozaziyo wena. Ikhanda, indlebe, amehlo. Siyabonga Thariro. Qamba ezinye Nobubele. Izandla, isisu, inyawo. Ngiyabonga bangani. Zinengi izitho zomzimba. Ngithemba lani elingemakhaya seliziqambile. Lamuhla sizaxoxa kakhulu ngezandla lekhanda. Ngicela wonke umuntu abambe ikhanda lakhe. Ngithemba lonke liwabambile amakhanda enu. Ngiyabonga. Khathesi bamba izandla zakho. Ngiyabonga bangani.
ngithemba likwenzile lokhu. Sizaphinda njalo inkondlo yethu ngilabangani bami uThariro loNobubele. Asiphindeni bangani. Ikhanda lami mnandi, amehlo ami nanga, umlomo wami nangu, qamba abanye mlomo, isisu sami nansi, izandla zami nansi, ngiyabonga mlomo. Sizayiphinda njalo khathesi nxa siqamba isitho somzimba wena ube usibamba. Asiphindeni. Ikhanda lami mnandi, amehlo ami nanga, umlomo wami nangu, qamba abanye mlomo, isisu sami nansi, izandla zami nansi, ngiyabonga mlomo. Ngiyabonga bangani, lenze kuhle kakhulu. Khathesi uThariro loNobubele bazasibalela imifanekiso ekumagwaliba abawaphetheyo. Qalisa ubale Nobubele. Igwaliba engiliphetheyo litshengisa umfanekiso womfana owiswe libhasikili walimala ikhanda lezandla. Elinye litshengisa ukuthi kulomoya. Isihlahla siqamuke ugatsha lwawela unkazana obehlezi. Siyabonga Nobubele, ubale kuhle kakhulu. Manini ke ngilayithe ilaptop yami lapha. Isilayithile. Sitshele ukuthi ubonani Thariro. Mina ngibona umntwana osemoteni ohamba ekhiphe ikhanda lezandla phandle. Uphose walimala. Ubone njani Nobubele? Mina bengicele uThariro ukuthi asibalele. Ungawesabi umfanekiso lo ngowakudala. Asithuleni uThariro asitshele ukuthi ubonani kulaptop esilayo lapha. Sitshele Thariro. Imota ayigadileyo igudlanele yinye imota. Ngibona umntwana osemoteni ohambe ayikhiphe ikhanda lezandla phandle. Qhubeka njalo Thariro usitshele ukuthi kwenzakalani. Imota ayigadileyo igudlanele yinye imota. Umfana lo wathi uyavala ikhanda lakhe lezandla walimala isandla. Engxenye siqamukile mbalisi. Sebemise imota ukuthi bamkhangele. Uyakhala kakhulu, kutsho ulimele. Ngiyakubona ususesaba lawe Thariro. Uzasibalela umfanekiso wokugcina uNobubele. Lapha kukhanya indlu iyanyikinyeka. Kulonkazana osewelwe liwindi walimala ikhanda lezandla. Ngiyabonga bangani. Ngithemba labangamakhaya bebelalele imifanekiso ichasiswa. Akutshele ohlezi laye ukuthi singazivikela njani kungozi eziqanjwe lapha. Akusitshele olakho Thariro. Kungozi yakuqala eyomntwana owiswe libhayisikili walimala ikhanda. Mina ngicabanga ukuthi kumele nxa uhamba ngebhayisikili ugqoke ingowane ekhanda. Utsho ukuthi ingowane yewulu kumbe eyelembu? Hatshi Nobubelo, ngitsho ingowane leyana efana leyabantu abahamba ngomdududu kumbe abasebenza emayini. Sengiyazi usizo lwayo. Uyayifaka ekhanda nxa ehamba ngebhayisikili lakhe. Liqondile bangani. Kumele amakhanda ethu siwavikele ezingozini ngaso sonke isikhathi. Liyananzelela ukuthi nxa umuntu elimala ikhanda lezandla zakhe ziyalimala. Kambe zilinyazwa yini izandla zakhe? Umanini ngilitshele. Izandla zilinyazwa ngokuthi nxa usizwa ubuhlungu isikhathi esiningi uvika ngezandla. Yikho lapho umuntu alimala khona, uvame ukulimala lezandla. Ikhanda lingalimala, umuntu ulakho ukuphambaniseka engqondweni kumbe engasaphili kuhle.
Utsho ukuthi umfana lowana ohlanyayo ohlala emavinkilini walimala ikhanda? Umuntu akutshiwo ukuthi uyahlanya bangani. Akulunganga lokho. Kuthiwa unjani manje umfana lowana mbalisi? Umuntu onjengomfana lowana kuthiwa ukhubazekile engqondweni bangani bami. Asitsho ukuthi uyahlanya, kuthiwa ukhubazekile engqondweni. Umfanekiso obalwe nguLobubele kulonkazana owelwe lugatsha lwesihlahla, laye walimala ekhanda. Singazivikela njani kungozi ezifana lale? Yebo Tariro. Akumelanga sihlale ngaphansi kwesihlahla nxa kulomoya ovunguzayo ngamandla. Kumele sihlale endlini. Kungozi zemota singazivikela njani mbalisi nxa sihamba ngemota? Kulula lokho Nobubele. Akumelanga uhambe ukhiphe ikhanda ngaphandle kwemota. Wo, uqinisile sibili. Ubaba wathi lezandla singazikhiphi phandle nxa sihamba ngemota. Lihlakaniphile bangani bami. Ngithemba abangemakhaya balalele. Kanje umfanekiso wethu wokugcina kulaptop ubutshengisani bangani? Ubutshengisa indlu enyikinyekayo kakhulu. Unkazana wawelwa liwindi lamlimaza ikhanda lezandla. Singayivikela njani ingozi enjalo bangani? Zama Nobubele. Kumele sihlale khatshana lamawindi ukuze nxa esiwa angasilimazi. Kanti iyabe inyikinywa yini indlu? Lalelani ngilitshele. Kuba lesikhathi lapho umhlaba oyabe unyikinyeka ngamandla. Lokhu kwenza izinto lazo zinyikinyeke, ezingaqinanga zilakho ukuwela phansi. Ngakho akumelanga lihlale eduze lezinto ezingaliwela. Ngiyabonga bangani. Lokhu kutshengisa ukuthi belilalele. Khathesi sokuyisikhathi semibuzo. Asilaleleni njalo bangani ngemakhaya. Utshele oseduze lawe impendulo yakho. Nanku umbuzo wakuqala. Yiziphi izitho zomzimba esixoxe ngazo lamuhla? Yiziphi izitho zomzimba esixoxe ngazo lamuhla? Yebo Nobubele. Likhanda lezandla. Uqondile Nobubele. Nanku njalo umbuzo wesibili. Kuyini okungamelanga ukwenze nxa ugade imota? Kuyini okungamelanga ukwenze nxa ugade imota? Yikukhipha ikhanda lezandla phandle. Uqinisile Tariro. Uqondile sibili. Akumelanga amakhanda lezandla sikukhuphe phandle nxa sigade imota. Nanku njalo umbuzo wethu olandelayo. Nxa kulomoya omkhulu kumbe umhlaba unyikinyeka, kumele sihlale ngaphi? Kumele sihlale phansi endlini khatshana lamawindi. Yebo, uqondile Nobubele. Ngiyabonga bangani bami. Lenze kuhle kakhulu. Asibatshayeleni izandla. Njalo siyabonga kakhulu balaleli ngemakhaya kanye labafundi. Isifundo sethu salamuhla siphelela lapha bangani. Sizahlangana kusifundo esilandelayo. Isifundo senu lisethulelwe ngunkosikazi Nosizo Ngwenya ehamba loTariro loNobubele. Lisale kuhle. Valelisani abangani benu bangane bami. Lisale kuhle bangani bethu. Lisale kuhle bangani.